এবার দেখ ভক্তিমূলক গীত গাই ভাইরাল কিলবরের যুবক শাহজাহান আলী। ये देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। বলিউড গীতৰ দৰে দেখ ভক্তিমূলক গীত গাই চৰ্চিত হৈ পৰিছে শাহজাহান আলী। वो हर पल रहते सीमा पर और झेलते गोली सीने पर। বলিউডৰ AR ৰহমানৰ দেখ ভক্তিমূলক গীত নিশ্চয় আপুনি শুনিছে। এবাৰ অসমৰ দৰং জিলাৰ কিলবৰীৰ যুৱক শাহজাহান আলীয়ে ৰচনা কৰিলে দেখ ভক্তিমূলক গীত। जय हो जवान जय हो किसान जय हो जवान जय हो किसान जय हो जवान। देख भक्तिमूलक गीत गाय चर्चित হৈ পৰিছে যুৱকজন। इस देश का ऐसा बेटा है, ये देश हमारा भारत है, ये देश हमारा भारत। জয় হো জৱান নামৰ গীত গাই ভাইৰেল হৈ পৰা যুৱক শাহজাহান আলীয়ে দেশৰ কৃষক আৰু জোৱানৰ উদ্দেশ্যৰে ৰচনা কৰিছে এই গীতটো। ये देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। দেশৰ চকীত জোৱানক লৈ ৰচনা কৰা গীতটি বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুলভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है क्या ईसाई है सब एक ही है हम हिंदी है। জয় হো জৱান গীতটো শাহজাহান আলীয়ে নিজৰ ইছলামিক কালাকাৰ নামৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিছে। আপলোড কৰাৰ পিছতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে গীতটি। जहाँ घर में तिरंगा लहराती है जो सबको प्यारा लगता है, ये देश हमारा भारत है, ये देश हमारा भारत है। जय हो जवान जय हो किसान 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 जय हिंद।